Ngiyabona uKing Zoso bafowethu wanconywa kakhulu ekhanda stairs. Mangabe kungukuthi ngempela akanesekanga indlela anconywa ngayo, sengabe umuntu nje onganeliseki, kodwa yena wayithola kakhulu incumo. Into-ke inkinga ukuthi lokhu kunconywa kwakhe kwathathe kwamlimaza nasemqondweni ngoba ayikho enye into asekazi ukuyilalela mayitshelwa abantu. Ngaso sonke isikhathi uvele ebona ukuthi futhi abantu banomona westairs. uKing Zoso kukaningi abantu bekhalaza ngokuthi akozama phela ukuthi egeze engavele vele nje kumavidiyo nekhanda emahlikihliki kubonakala ukuthi aze wathinta amanzi. Kodwa konke lokho kuthathwa ngokuthi nje hayi abantu basuke bedelela noma abantu basuke benomona westairs. Leya nto leyana kade kwasa abantu becomplaina ngayo eziba eqhubeka. Ngizocela-ke mfowethu uKing Zoso ngoba ngize ngenza le video nje ukuthi cha mfowethu noma ungasagezanga-ke okungcono mfowethu wokama nje noma ikhanda. Mawukamile ngeke uze kunake ukuthi awugezile ngoba kuyihlazo ngempela lento osukuyenza ukuthi uvele lapha emafonini u-interviewer abantu abadumile kodwa uthothe ekhanda wena umahlikihliki, iy'nwele zimahlikihliki. Zama nje mfowethu ukuthi okungcono noma ungagezile mfowethu kodwa uyigame iy'nwele kwenzela ukuthi ungeze ukunakeka-ke ukuthi awugezile ngoba wena sekushoda imbici kuphela ukuze unakeke ngempela ukuthi usuke ungagezile. Kodwa siyacela mfowethu ukuthi uzame mfowethu ukuthi uyithande, ikakhulukazi ngoba phela usuke uzovela la kumavidiyo. Kungakwikho ngempela ukuthi sizama mhlawumbe ukudlela umona noma sizama ukukudelela. Senza amavidiyo ngoba siyazi vele ukuthi ngisho ungatshelwa eceleni ngisho kungakhomentwa ngeke uze ulalele. Kungcono mhlawumbe uma kuthi kwenziwe ividiyo kanje mhlawumbe uzozwa. Kodwa-ke le video njengoba ngisho ukuthi akusikho ukuthi iyadelela, cha bekuyisixwayiso nje mfowethu somoya omuhle nokuthi-ke iseluleko nje mfowethu esihle. Ngiyethemba awuzuyithatha kabi. Uthi benazi uKing Zoso ula ko-24, 25, 26. Oh betingazi. Nakho-ke okunye uKing Zoso unestairs. Istairs asakhe ngamandla e-content nezinye izinto ade ezenza ama-deals ayihlanzele wona ukusebenza kanzima. And baningi abantu abangangaye nabangangami impela abangenazo izinto uzosanazo abayoze bafe futhi bengenazo, even obaba babo abayeke bezenza wonke lo ma-achievement uZoso unawo. Benikwazi lokho? Oh anikwazi, yithi ngenze kanje samothi nganabelela into Fastboot TV le lapha kwesibhashi udouble set ulitag uthi nje kancane eceleni from komaskandi ngoba uKing Zoso ngokuyikhaldo zomaskandi sibheka nje abantu abahlolela uKing Zoso. uKing Zoso uphila impilo yakhe uyayiphilela nje ngendlela athanda ngayo, kodwa-ke ngoba siyifuna into enhle sayinyanya into enhle kumele sikhombe into e-wrong empilweni kaKing Zoso ngoba akuvumi nje ukuthi sithule sinake iy'ndaba zethu. Bangaki nje abangagezile kumanje ababuka ividiyo kaKing Zoso, bangaki sebekhulumile uKing Zoso akagezile. Umuntu owenza ividiyo la idela kubusa uthi isilonda sasezulwini uthi yena unokuyibona lento ngoKing Zoso uyayibuza ukuthi why engalaleli vele akalaleli lokho athenga istairs. Istairs sihlanganaphi ukuthi wakhanda istairs kuhlanganaphi nanto eyenzakalayo nani sifuna nani istairs osiniphethe kabi hayi kumeshini istairs makhuleka ngoZoso uma nibone iphutha elithize elenzeka kuZoso. uZoso ngalendlela ayiphela ngayo usazowenza amaphutha usesemncane uzokhula futhi ezinye izinto imkhuphe ethize ebheda uzoyiyeka. Isikhathi sakhe lokuthi azenzele izinto experiment nasenimnaka kangaka kanti kwenzakalani. So amabhadi-ke King Zoso-ke anjalo-ke kamabhadi uma eqala nje yaqala kanje futhi le nhlanhla uhamba naye Zoso kumele uphinde ubuyele lo muntu wakuphayo lenhlanhla uthole indlela ukuthi ungamlungisela kanjani ukuthi ungamgeza kanjalo umuntu uma kumele umgeze or ushweleza ndlela thize. Akukwazi ukuthi uyiphele impilo yakho kuzokhosha ukuthi hawugezile bakwazi kanjani ukuthi hawugezile uma ufuna ikhanda lakho libe njena kunani mangaka ama-celebrity ayiphela impilo ayiphela yona abanandaba nawe wena yini ingoba bakubona ukukhula phambi kwakho kuyabacasula ukuthi impilo yakho ishintshile kade bekuthathela phansi wayishintsha impilo yakho yaba ngcono wabadlula sebeneminyaka benza izinto emhlabeni kodwa nje ufike nje ngey'nyanga nje ngeminyaka nje emibili wenza izinto nje ey'nkulu izinto ka-20 years. Ibuhlungu lento bafethu enenza uKing Zoso. uKing Zoso usemncane akabi mdala ondlela leyo. Maningi amaphutha, ziningi iy'nselelo nama-challenges amfikelile empilweni yakhe including umndeni wakhe indlela akhule ngayo. So kwesinye isikhathi umuntu anibuke nimyeke ningazami ukumcindezela. Ngiyawabona nje amaphosta lapha ko-Facebook yonke leyo nto leyo senimfaka nje ekhoneni senifaka kuplastiki nakuphaphabhe komanzi. No ayikho right leyo nto leyo bafethu. Abajokayo nabajoka nayo is fine kuya-understandeka kodwa-ke ningayithatha leyo ndlela leyo. uKing Zoso nje uyayiphilela bafethu
useseyintwana kodwa nothi intwana kakhulu but ke uzowenza amaphutha. Umtholahle. Ngiyabonga.